ngamatshitshi sibonise ukuthi okay eGoli into esifundiswe yona yabo, ngoba uthi nje ihubo liyi-one nakhona uMkabayi kaJama ngeke kuqambela ihubo nje itshitshi elingalisho manje uMkabayi kaJama bese kuphelela lapho and then the next thing abantu sebayashova. Inhlonipho siyilahlile-ke lapho. Siyakhuleka nina beSilo ngaso lesikhathi. Igama lami ngokwanelwa Mthombeni, siMthombeni Media. Njengamanje sila eduze kwami ngiphethe usisi ozosichazela ukuthi sikuphi size ngani. Sisi wami sikubingelele siphinde sikwamukele njengeMthombeni Media. Sawa njani? Sokubaleka sonke. Sesiphinde sahlangana futhi. Asichazele umuntu ongazi ukuthi sikuphi lana mhlawumbe sikhuluma nobani. Okay, igama lami Yolisa Wakacele. So namhlanje sise-Albertina Sisulu Center. Size la ukuthi sohlangana ukuthi sifundisane ihubo njengoba sazi nathi ukuthi ihubo umkhuleko thina njengamatshitshi esiwukhulekayo siwukhulekela endlunkulu namathonga kithi, right? So I think it's really important lento ukuthi basihlanganise sonke ngoba intsha yamanje ayilazi ihubo. I'm not gonna lie, but nje isintu sokucula ihubo into abangasenayo yabo. So this is a very important day, yeah. Alright, ngakolunye futhi uhlangothi into engijabulisayo ile yokuthi uma kuhuba kunendlela yakhona yokuhuba, kodwa uma ubuka kumakhempu basuke sikhona emakhempini asuke ehlukahlukene, engicathi noNomehlo wase-UJ wayiveza le ndaba ukuthi izintombi eziningi zisuke zijahe ukushova. Mhlampe leyo nto leyo isuke i-affect-a kangakanani uma senifikile emkhosini womhlanga noma sekumele niqale amahubo njengenjwayelo njengoba amahubo ewumkhuleko nje. Okay, njengoba sazi ukuthi mesifika mhlambe endlunkulu into kumele sikwazi ukuthi sizothe yabo, sikwazi ukuthi sihloniphe la sifika khona. Manje umuntu mekangakwazi ukuhuba ayisekho inhlonipho la sesilahlile usiko yabo. So I think yinto vele umama wase-UJ bayiphusha ukuthi asisakwazi ukuhlonipha ukuthi sizothe njengamatshitshi sibonise ukuthi okay eGoli into esifundiswe yona yabo, ngoba uthi nje ihubo liyi-one nakhona uMkabayi kaJama ngeke kuqambela ihubo nje itshitshi elingalisho manje uMkabayi kaJama bese kuphelela lapho and then the next thing abantu sebayashova. Inhlonipho siyilahlile-ke lapho. Alright, mhlampe enye into engeke ngayibuka noma mina engihlezi ngiyijabulela noma sithi evelayo ilento ukuthi kunina-ke njengezintombi zakhona eGoli. Besikade sikune-camp ngomhla ka-26-27 okuyi-camp enhle yabakhulu ye-level up. Siphindile futhi namanje sibiziwe izintombi zakhona eGoli. Mhlawumbe njengezintombi ukuthola ithuba elifana naleli nihlanganiswe-ke nonke singasewona ama-camp ngokuhlukahlukana noma ngama-group ngokuhlukahlukana, ungathini mhlampe kuloko? It's a very important thing yabo, ngoba ukuthi noma sibonana mhlambe mesemhlangene sikwazi ukuthi sihlangane nathi eziGoli yabo, ngoba siyafika lapha sebathi iGoli yabo, umuntu nomuntu sekaya nje egruphini yakhe. Kubalulekile ukuthi sazane njengey'ntombi zaseGoli nokuthi umuntu uma umbona nje ngaphandle ubone ukuthi ngiyakwazi wena sisi yabo, lento oyenzayo engathi ayisahambiselani nalo siko lethu esiluhambayo yabo. So I think it's really important ukuthi sihlangane njengey'ntombi zaseGoli, sazane futhi sihloniphane njengamagruphu ethu. Sibonga kakhulu sisi njengesikhathi sakho. Ngaze ngakuthola ngaku-interviewa. siMthombeni Media sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ukusipha nje ithuba lokuthi sikhulume nawe. Ngiyabonga kakhulu. Ngikhumbula lela uhubo lo wafika waluhuba. Hey! Sibonga kakhulu njengeMthombeni Media emafini.